Mına tuğanдар mına uşun навесте жакшы уйлар болот. 4 баш уй бар экен бул жерде. Мынакей саан бузоосу менен. Мына ушудан баштайлычы, ушу мыкты көрүнүп турат, көз тийбесин. 320. Мына желин нак сабиз экен, достор. Мына 4-өө бирдей экен. Мунун канча литр берет? 20 литр сүт берет. Канчасын тууду? Канчаны тууду? 3-үчүнү тууптур. Музоосу эркек ургачы. Эркек музоосу менен 4-өөнөн тең чыгабы? 4-өөнөн вызылдайт. Баасын айт эми. 300. Уй жакшы экен. 320 сурап атасың. Түшүрүп бересиңби? Түшүрүү жолу бар. Бар. Доставкачы. Доставкасын сүйлөшөбүз. Уюштурасың, буйруса, мына караңыздар. Сүтү жакшы эле? Жакшы. Мынабычы мына уюң. Канча? 320 сұрап. Мына музоосу менен. 300 ал. Бул 300. 4-өөнөн тең чыгабы? Чыгат. 4-өөнөн 22 литр суткасына берет. Баасы 3 дедиңби? 3 мал. 3 мал саалат экен. Музоосу ургачыбы? Ургачы музоосу менен. Мына. Булчу бул бооз, Мына, бу жакта боозу бар экен. Бооз экен, 185 тотабыз. 185. Мына 185 миң сом. Мына уйларга жараша баалар экен. 10 күндө туйт. Могунчу? 260 миң канчанчысын туйт? 4-үнчүсүн туйт экен мына. 25 чейин сүт берет. 25 литрге чейин сүт берет экен. Доставкаларын уюштуруп берем дейт. Ушундай уйларды алам дегендер болсо көрүңүздөр мына. Көрүнүктүү уйлар экен. Номер 0990 990 117. Ушу номерге кайрылсаңыздар болот. Мына ушул жерде уй соода болуп атат. Мына желиндер. Канча болуп атат байке? 120 байке. 120? Мына 120га. Сиз канча берип атасыз байке? 108. Рахмат. Бу канчаны тууду? Экинчисин тууду. 120, 108 берип атты мынакей. Туугандар. Сокулук мал базарынан сиздерге көрсөтүп беребиз. Мына букалар. Ассаламу алейкум. Урматтуу биздин каналдын катталуучулары, мал чарба көрөрмандары, саламатсыздарбы? Бүгүн 31 январь 2026 жыл. Туугандар, Сокулук мал базары. Саан уйларды көрсөтүп беребиз. Видеого лайк басып, каналга катталганды унутпаңыздар. Үйдө келе албай калган. Туугандарга ассаламу алейкум. Кандайсыз? Биз көргөзүп берели. Кайсы? Мына. Мелис бир кол куту. Семичке чагып турган экен кишиңиз. Мына буякта соода болуп атат. Мына бука туугандар соода болуп атат. Канча экен? 320. Соода болуп атабы? Белгиец. Болгон жок. 320 миң экен белгиец мына. Чоң бука. Артынан көрсөтөйүн, Кана ооба. Артынан, мына туугандар көрүңүздөрчү мына. Базарга келе албай калган бир туугандар. Жашы канча? 2 жаш. 2 жаш экен. Мына байкенин боюн караңыздар, мунун боюн караңыздар. Жакшы, номер айтабызбы? Айтып коюңуз. 706 07 39 4403. Канча баш бар? Молар? Берде 3 5 бар. 5 баш сиздикинен баштап коелем. Бааларын айтыңызларды. Бул сатылды. Бул канчага кетти? 208 миңге кетти. Наркылар канчадан? 190 миңден. Сүйлөшө бересиздер, чал. Мына мондай бука. Жашы кандай? 2 жаш экен, бирок кишилер көп мына соодадагы кылгандай болуп турат мындайчы туугандар. Анда эмесе биз уйлар тартып көрсөтөлү. Мына жергиликтүү өзүбүздүн парода уйлардан тартабыз мынакей. Анан кийин навестин астына киребиз. Ал жакты да көрсөтөбүз. Мына соода болуп атабы? Уй канча экен уй? Кайсы? Уй жок, сатып. Канчага алдыңыз? 155 мынакей. Бул уй сатылбайт экен, алыныптыр 155ке. Кана, кандайсыз? Канчадан булар? Мына 155ке кетти. Мына тартайын, бооз экен. Жакын бооз. Февралдын 5-терине чейин барат. Канчанчысын туйт эми? 5-син туйт. 5-син туйт. 20 литр сүткө гарантия. Гарантия берет экен, 20 литр. Мына баласы. Ушулбу? Бука туулган экен, Мына баласы дейт. Бул да сатылабы? Бул да сатылат. Канча мунуңуз? Бул да 150 деп атат. 150ден деп атасыз, 2 баш ошондо? 2 баш. Мына 300, Номери 703. 703 073 мына желин. 70. 70. Дагы 70. Дагы 70. 79. 79. Гарантия 20 литр. Доставка кылып бересиз, буйруса? Жакыныраак жер болсо доставка. Мындай машина таап салып бересиз. Акчасын которсо, мисалычы. Макул. Кеттик эмесе, бул жерде бир кара уй көрүп калдым туугандар. Мына ажым уйбу сурайм. Канча экен тууган? Баасы 170, боозбу, саамбы кандай?
Boz sağ. Boz sağını. Kança litre berет? 15 litrege çeyin süt berет. 4 öten işteybi? Onlayn satабызбы? Номерди айтып коюңуз азыр. 500 0500 11 12 56. 11 12 56 дейт. Шуну канчага бербедиң? 157. 157 миңге берилбептир. Бирок мында бирдей экен, башы, ылдыйы. Караңыз, чалып көрүңүз. Бир эле башпы? Ооба. Бир эле баш экен. Анда дагы көрсөтөлү. Мына музолу уй бар экен бу жерде. Байке кандайсыз? Канча музолу уй? 190. 100 канча? 190. 190 миң сом. Ургачыбы? Эркек музоосу менен экен. Канчанчы музоосу? 4-чү музоосу. Сүт канча берип атат эми байке? 12 литр. 12 литр берет экен, 190 миң сурап атасыз. Базар канча берди бир? Алармандар. 185. 180ге бербедиңиз. Соодаңызды берсин. Онлайн сатасызбы? Же базарданбы? Бир эле баш да? Базардан. Макул, рахмат. Кана анда эмесе, моякта да бир уйларды көрүп атат мына уйду. Байке кандайсыз? Канча? 160. Боз сан. Сан боз үчай бойлуу экен. Галштын эмне? Чёрный пёстрыйбы? Аралаш? Ошо чёрный пёстрый экен, Канчанчы туут? Бир деле тууганбы? Кунажын дейт мына. 4-төөнөн тең чыгабы? Таза. Онлайн сатабызбы? Айтыңыз. 073 менен. 20 Ага. Жок, алдабай саткыла. Туурасын айтып. Элдерге туурасын айтыңыздар. Рахмат, өтүп кетейин. Моякта дагы. Кана? Кунажын экен. Швейц сатылат. Кысырбы? 1 жаш 1 ай. Баасычы? Баасы 130 тотабыз, 3 бересиз. 130 миң Содалашып алат. содалашы болот. Кана дагы бирөө? Бул уйбу? Канча бунуңуз? 110 миң. 110 миң саамбы? Саған 6 литр sütü var. 6 литр сүтү бар, мына. 6 aylık boz. 6 айлык боз. Номер Номер 703 703 93 93 03 11. 03 11. Доставка уйдуруп бересиз. Мына кунажын уй кылам дегендер көрсө болот экен, Bu Şivist. Швейц экен мына. Daha bir номер yazıp koyalım. Дагы номер? Айтыңыз. 709 709 591 591 697. 697 дейт. Bağısı 120 veririz. Муну 120га берет экен баасы. Рахмат. Мына уйлар кимдики? Кандайсыздар? Жакшысызбы? Сиздики? Эмнеге? Жо тартып коёбуз базарда. Сиз айтпайсыз да баасын? Götesini aytıp menге tap koy koyalım. Макул. Мына ушул жерде бир уй бар экен байкемдик. Кандай порода байке? Мына. Чёрный пёстрый. Саамбы? Sağım 20 litre. 20 литр сүтү бар. 4-төөнөн тең чыгабы? Çıkar. Канчаны тууган булуңуз? 2'li tuğan. 2-ни тууган. Канча сурап атасыз? 250. 250 миң сурап атты. Канча литр берет? 20 litre. 20 литр берет экен. Бир эле башпы? Ne var? Номер калтырып коюңуз. 0558 0558 86 87 86. 86 87 86, Çalыңыздар. Кайсы? Биринчи туутпу бул? Боз кунажын экен, Канча ай боз? 7,5 ай боз. Мына баасычы? 185 миң экен. Азыркы номерге кайрылса болобу? Азыркы номерге кайрылыңыздар. Туугандар, мына. Бул жакты дагы көрөлү, навестин ичин. Могу уйлар бар экен мындай. Ой, кимдики экен? Канча экен? Эси жок, Эси жок экен. 75ке берди. 80ге ал дейт байкем. 80'e al dedim. 80ге ал деп атат. 75 берип койдуңуз, Мына миллиардтар кимдики? Бир тууган басып кет. Силердикиби? Кандай? Канчадан? Ден соолук жакшыбы? 320 музолор мененби? Миллиардтарбы? Азыркы байкеңби тияка кеткен? Мен тартып кой деди да ана. Көрүңүздөрчү мындай. Булар миллиард канчаны тууган эми? Экинчи, үчүнчү туттар. Экинчи, үчүнчү туутта. Тетигили да сеникиби? Биринчи тут. Биринчи туут? Мунун баазын айтып кой, өтө эле ошакка. 320дан. Сүттөрү канчадан берет экен? Мына кеш. 15'e çeyin. 15ге чейин аралыктарда алыс экен. Музолору кайсы? Бул боз экен. Бул музол кимдики? Кайсыныкы? Наркыныкы, Бул боз экен. Жакын боз экен анда. Жакын боз экен. Бойлуу мына. Момбилар. Ана биринчи туут. Музолсу ургачыбы? Бул Швейц кой, Швейцке мына. Канча мунун баасы? 2 тиш мо. 2 тиш. Böyle var. Баары бирдей экен бала. Номерин калтырып койчу. Мына ушундай.
Dostlar, tuğanlar. Qaysilarda? Ha, bular var ekan. Montbéliarddan qana 5 baş var ekan, dostlar. Buna uşular. Bu muzolar o? Muzolari. Buna muzoları. Bu qanchанчы tuğutlar? Ikkinchi, uchinchi to'rt. Ikkinchi, uchinchi tuğutlar ekan mana. Buldagi erkak muzosi menen ekan, ha? Birov erkak ekan, mana ko'rinib turadi. Erkak muzosi menen. Tushib berasizmi? Hop, söylüyorsun. Сөйлешесің. Доставкада uyushtirib berasiz. Nomerni qoldirib qo'y. 502. 0502 menen 60 30. 30 mana tuğanlar. Qarаңыздар shular. Mana çalıp ko'ringizlar tuğanlar mana. Montbéliard izlegenler sandan sapatlab ko'ringizlar. 320'dan ekan bağlar. Nomerlerini qoldirdik, tushirib beraman dag'idek. Dostlar. Mana tuğanlar bu yoqda dag'i boz uylar turadi. Gelishgan uy ekan. O uy kimniki? 330 ming. Kimniki? Sizniki emasmi? Meniki emasdi. Biroq esi o'shalar o'xshaydi. Uychi. Uy qancha uy? Hozir uy. Ha? 820 deydi. Bo'z ekan-a? Qanchanchisi to'ydi? 5-incisi. 5-inchisini to'ydi. Bizniki uy? Kim deb kirasiz? Don Qabar deb kirasiz. Kim? Don Qabar degan. Don Qabar. Ha. Mana dağı. Qana sizniki? Qandaychi? Qanchadan so'rayapsiz? 170. 170 dan. Bo'z qisir. Boz. 6 ay boz. Mol 7 ay boz. Bu 7 ay bo'z. Buni qancha? 170. 170. Ikkinchi tuğut. Nomer aytasizmi? Aytay. Aytib qo'y. 0 0551 41 41 51 51 01. 01. Rahmat. Ma'qul. Bozor qanday bo'lyapti? Sen har doim bozorda yurasing-ku. Bahalar qanday? Bazar mal qiymat. Qimmat, ha? Mal qimmat. Alarmanlar bormi? Бар. Alyapti-mi? Бар. Bor, ha? Ma'qul, yegilik. Его тоже сними. Nak. Bular baygam yaxshi ma'lumot berib berdi. O'zi lekin biroq sotuvchisi. Mayli. Mana qunajing kimniki ekan? Assalomu alaykum. Qandaysiz bayka? Qunajing qancha? 170. Bo'z bu? Birinchi tut qancha ay bo'z? 7 ay bo'z. Birila boshqacha buldag'i bu. Biro'li. Bir öyle. Soda oldu şu. Oldu. Qanchaga berib ediniz? 62. 62 ming, 162 ming. 162 mingga berilibdir. Nomer aytasizmi? Jasper. Aytib qo'yingiz. 700. 0700 menen 20. 20 90. 90 41 bir baş ha? Qunajin ekan mana ko'ringizlar mana. Yaqin bo'z deydi. Mana do'stlar qo'ldan kelishicha tartib ko'rsatdik. Shu bilan videoni jintiqdaymiz. Assalomu alaykum. Qanday aka? Şükür. Qancha bul? 175. Birinci tut. Birinchi tut 175. O'tgan kim esa bu? Yo'q. Biroq avval ketdi. Yaxshi ekan. Erkak urg'achi bu. Erkek. Muzos erkak. Erkek. Nomer aytib qo'ymaysizmi? 703. 703 69. 69 Dağ 60. Dağ 69 85. 85 Ee, 85 ekan mana. Erkak muzos birinchi tut. Qancha litr beradi? 10 litre. 10 litr sütü var ekan mana. Artmadı. Artdan ko'rsatib qo'ying bu. Bastır hadi jetele mana. Artdan ko'ringizlar. Shu bilan videoni oyoqlaymiz tuğanlar. Sağ salomatda turing. Mana toza shvit shu torpog'i bilan be. Shu o'zilar. Mo'g'u. Uşulun. Hazırkı uçurda 10 litre sütü var. Toza shvit. Birincisi bo'z mu qisir hozir? Boz bir İkincisine bo'z, he? Bahası qancha so'rayapsiz şuga? Ene valla 450. Ene valla 450. Mana 450. Buna buqaz ekan. Turpoq buqa ekan, son ekan. Mana nomer aytib qo'yingizlar. Ja, yesin tartmaymiz. Arkası da var. Ha, bu. Bu qancha? Bu yemeği 3. fevralda 4 ay olur. 4 ay bo'ladi. Toza shvit. Mana erkek muzoz ekan. Muzosi deydi, muzo ekan mana. Muyuzida yumshoq bo'yincha ekan mana. Qancha bo'ldi o'zi? 150. Bahası 150 ming. Nomer aytib qo'yarsiz? 703 0703 28 15 22. 15 22. Toza shvit uylardan izlegenler bo'lsa mana. Qanchalik Bu sana balası mı? balası menen da mana. Bu qatorpog'i 1 yildan keyin aqtaydi ekanda. 10 aylık hazır bal. Hozir 10 oylik ekan. Çalıp aylanishib ko'ringizlar. Yosh. Toza shvit. Bozor savdo qildi o'zi. Qancha berib atadi? Aytib qo'ymaysizmi? Ene valla 400 veriyor. 400 eni olaga abi. Savdolarni bersin. Mana soquluq mal bozori.
077 388 350 reklama üçün номерлерибиз туугандар. Эртең Токмоктогу Сайлык базары тарталыбы же Кеминдеги Чымкорго мал базары тарталыбы жаза кетиңиздер. Уй канча экен? Эси жок баке. Эси жокпу? Эси жок деп койду. Мына ушундай.